Kilaingut kibreu kibadon bortam jongkari Iran kibalalem haki bom karuri Israel haka jinglai terbom yaki jaka shana nuklear kari Iran haka step jongka singi thoding omduna yakalaingut naki officer sipai bah klido jongka Iran kilayap haka jingsha thombor jongka Iran kilayap haka step jongka singi thoding hapo ka operation Rising Lion hakaba ka Israel kalayo ban peniap ya Hussein Salami klidu jongki kenhun sipai bapau nam jongka Muhammad Bagheri uhedu jongki sipai jongka Batu Ali Shamkhani uhedu jongkatnat diadarim kari Iran Major General Hussein Salami ubadai klidu jongka Islamic Revolutionary Guards Corps nadu usnam arjar khatkhandai udai uwe naki officer badon bortam jongka Iran ubakli yakatnat sipai baklantam jongkari bat uba ai jingte bebet sha unong yalam bahakli du jongka u Ayatollah Ali Khamenei hadin ka jingsha peniap jong Salami lajid no yau Ahmed Wahidi kumunong mi bujli jong daki donot ki badap daka jingsausi ngisngolem halor ka jingsha peniap klem akor jong orang ba sipai ubayene pat ubayene Major General Hussein Salami orang ba sipai jongka Islamic Revolutionary Guards Corps kani kalongkat kum ka krua balasot dakatnat pathai khobor jongka Iran hakasngi thoding ka IRNA nangta u Ali Shamkhani ubakhamhe ha u Ayatollah Ali Khamenei ru ulasha peniap hakapor baka Israel ka penlong yaka Operation Rising Lion kaba 4 juja menoru uwei na kiriu pau kmat jongkari Iran Usham Khani ulam mikmat yakateran haka jingekren kibala penong yaka jingete kebadon buram ban peniok biang yaka jingedei batkari Saudi Arabia ulah syakri kum uhe officer jongkari nadu usnem arjar khatlai hadu usnem arjar arpulai Mastar Sham Khani ulah jupej yaki jingekren halor ki nuklear batkari Amerika kum utkhot jongka kenhun balathung dauhe sipai bakli du ban peniat yak jingya keren nangta ubalai dei u Major General Muhammad Bagheri ubalalong uhe sipai jongka Iran nadu usnam arjar khandreu ulasya peniap ru hakasngi thoding katkum katnat platengka jongka US kabalabu yaki jing penstom persya yau hausnam arjar khandai Bagheri ulasya penstom rengkat bat nringut kiwepat ki perlok bayajan jong Ayatollah Khamenei namar ulap pensitom bian yaki pajba kari Iran ki kamleno syabari bat ban peniat syakmat yaki polisi pentut hakkeleng ka pertai Major General Abdul Rahim Musawi ulap bujli hakajaka jong kumbal ong ka IRNA hasiteng senia jong ka singi thoding bat menta ka step jong ka singi sejan hadin balak kular ban siu kliang yaki jingsha peniap na kaliang kari Iran kalap penhap arsiat dakin namding hatelef hapo kari Israel kum ka jingsiu kliang bat haki benda jongka Jerusalem layos ngaw yaki jingsawa jongki lingsuin haki artli kin nongba kabala penbor yaki breu ban hapwat jakari ki bor sipai kari Israel kilong ki Korea da jongki ki dang trekam hakaban khanglat yaki UAV bat kinamding na Iran ong karitos